Kamarten Waste Disposal Site Monitoring Committee kabakantub yaw MLA kamaulay uba Bright Starwell Marbanyang UMDC uba Taybor lang pathaw kirang ba shnong jong kishnong ba per jong kamaulay bat kinong yalam kaseng samla maulay pelun ki officer na kashlong municipal board kilalet banjurib ya kajinglong jingman jong kamarten kabadai ka jaka bread ya baro kinyut kinyer kibami na kasor shilong bat kishnong kibadan haki kapsor Habayok banyak keren bad executive engineer jong Shillong Municipal Board uba FB kan ulay tu baka jingjurip kadai bedshi banta baka komiti kan yok ban perkhat ya kilat kilenti ban kampan bha ya kijing ajing syakri kan hi ka jakat nyut habakali uba kan ulay tu baka jinglong kamarten kalapoy hakarta ka baka jing ajing syakri kalapoy artat sya kabakut ha kini ki khendiat banai banwan badong ru ba kumbalong menta kinyut kinyer kibawan ra hangni omla shu ban shu the bet kumtu rei satang ban recycle bet ulaong baka jingbom sunyo jong kinong shong shnong kishnong bat ki kentot ba pher ban penya khlat lupa ya kinyut ba pot bat ki bom pot nadu na yang kapenlong ya ka municipal ban shem jing e wat ban persang ban recycle ya kini kinyut ulaong balada kipat ba kinyai mutulop ya kani ka jing khot ka municipal ban penyaklat lupa ya kinyun kan poi ka por bakin hab ban shem da ka sien jam ka bating e wat ban o ru da ka kuna katkum ka kendon jong ka solid waste management ang Abakren na kaliang presiden kaseng samla maulay pelun uba Samuel biam ulaong ba kumbabaro kitib bakarta ka Martin kala ajing syakri lapalat praphusan snem bat kalakut ru kapor bat kabor jangka kumta na kaliang kiway pat kishnong kimday ban persya ya kanu kasien jam ka baka sorkar kan shim ban penkenria ya kani ka jaka berat nyut sya kiway pat kijaka kalau bersyukur karena pikiran kategori gini plastik atau IB bila brand itu baru khai plastik dia ada itu kepala recycle macam saya actually shalom ini shadir living ko mereka pula mana tu kita hampa disinfection israt bisa ice recycle itu israt bisa ice recycle ini gini kita gini strawberry pos lawan smart district tak pos ini ki tu sama tak sebagai total satu waste bio itu bilor kita yang injection ni ya itu ni autoclave ki kita kalau mau recycle kita gila asrat itu kepala dari recycle dia apa yang ada destroy pan stall jadi kita apa yang stall ada destroy pan dia in shop kan itu benar ada destroy pan itu buat stall syringe itu syringe itu plastic syringe dari bottle syringe itu ni autoclave recycle dia kan itu dia driver di shop ni dah lah yang sudah berlapian bagi non sesuai ini kita lihat trailer lang dengan juga ni sekali dia when is the last trial boleh ini di ujung June so okay almost June July August September ani tadi kan di buffer 1.5 years kan ni kan total cost ini kan kadi baru pentrai tahu kadi orang 15 crores 15 crores kan ya kadi ke kai karito na kan karito na kan Rajini kan karito na kan kadi buat shutang berperunai itu see na bro it has been too long since 1.5 years almost 6 months oh yeah almost 6 months now it's in already we are in the month of November no so it cannot be no so long and just keep it like that 15 crores and still not tapi ini bagi hidup target apa kadi buffer smart TV kadi itu bukan lajan untuk kita project smart TV di hasil complete kan ini means has complete we understand that but then once we had completed his first trial is in the month of June so now almost so if not half 6 months but almost 4 months right and the first trial we were not satisfied so after that he had made some improvement so we waiting for the final trial that's what man he had made some improvement and then now another trial should have been conducted yes just make sure ini kadi ke electric it's later it's 15 crores is not a joke you just waste it just a waste now
No, it's not in West, but it's in No, India. they've not- they've not West. started. No, I Because, understand, but still. because we allow him to operate only Yeah. based on our certificate. No, just make sure that we should start as Yes. early as possible. Otherwise, it will be like Pak said. No, if we leave it for too long also, Just do something. no. Once it has been installed, do the trial, Do the trial. some rectification, and make it operational as early as possible. Why? Yes. Why? Ma. På PTP EM, när de kör där så tre lang var kvar. Som mulai belum berhoi di hausnya marajar arpo ke government kelak konstitusi arpo ke government kelak konstitusi yang koi ka komiti kot ka Martin West School Site Monitoring Committee ke Bakentup nakal yang ke Sorkaru nakal yang ke Sorkar yang ke Sorkar ke Joko Shalom Municipal Board Bakumjur badan ke Bakentup ekonomi khmat yang kamu mulai coba dari lang MDC kilang ba nak mulai tahun dorbar kisah Presiden Sekretari juga section lang mulai pun but katuk adik kirang basnong di hadin katuk adik bang syong ta komiti bu musing lah ya mirjingmut kuno berbahaya kemarin dia kelawan nak koi karai pas last meeting punya syong ginyawan julip dah kalian juga komiti di kemarin dia kata kali kata ba kalau kau komiti lah Menah kajeng juram nggak semua kadang itu kiri nyet ke pemut kelas sebuah ông bảo 4 lạ mà phải bật cái sebuah bagian ông bắt tay lại sẽ cái đầu vậy cái sebuah kim 4 yo ya certified sebuah kim bagian kan Kan kalau ni, maba pi up, maba nadu kisna mo bercuah hi, nadu kisna mo bercuah hi ni lah, promote ni lah, ayu yang kibre bukan segregate unit apa source, nak lagi tinggi dia. Kami kita bukan tubuh kisna ni bah, apa municipal municipal. Terkadang kau ke project ke labai dekat ke EDB, ke Asian Development Bank. Aku panggil asam kita bertidur, kita jom kita tengam, aman lagi tinggi. Apa municipal area lu, sebab municipal area lu dah kajing kembang ayu ikibre bagian penyaklat ikut dia. Maka jika penyaklat ikut dia, kabel lu bagi isu amongi, kadai lu kaba lah pun dekat air, kat kompresor ni suatu jus penyaklat ikut dia. Tim dalam penyaklat ikut itu tiba jut buat ni proses aktif bagi kat kompos plan, kalau play in ya. Proses buat kompos plan. Bat nanti kesami itu sebuah kompos mereka. Kan? Tinrai aku bagi alam itu kita buat segregation, buat amal yang terjadi. Kapan lang kabar pura, kalau 100% mereka. Kidang nan ki snow, kidang nan ki berang warna beda. Kenyut kebanan clear lang sini. Kita ketahui apa bagi pemilih first batch untuk kompos bami. Ni faktas nilap bagi dan kerja kejimunan. Dia bertanya lagi nak persamaan improve kita kaya jina tinggal tes yang sebagai sampel yang apa tes support pada kalau kita support dalam certified kalau support maka akan di organic manure organic compost kalau kilaran ke kami support di Jakarta. Menang ya semua bukan ông kidan kisnong ketukan naik bala long lakum naik hok nai persen ke segregation jadi atau kedai kena day naga overall percentage of segregation for Shalom municipal area kali 90%. Nai. Kidan kisnong kibalang kiba runti bah katakan segregation kiba ta kajetre lang kador basnong kikre lang kador basnong di barka municipal kibre ki segregate bah ado kata ado bah ka poikas level segregation poido 100%. Wan tik to ko plastik kiba di masuk. Kemudian kerelang di katakan ngirungi pencelur iki man kita lihat sorry bagian penyaklat apa yang boleh tentang ilang sudah peluang koi awareness program bahwa Shimla Limited hakini commercial area bagian penyaklat ini nyot hiya but mentar mereka lalu kalau pick up kalau sedang queue kalau kita let's say kita bakal awareness program let's say kita lesik no kajing mam sosalia ani kaji bakte puri yam tikim ke penyaklat ndai pe ki nokte jungi ki ong me ki ba ki
dia punya kelat. Mangidon ru plan baba kadon ka an ka bangila ban fine na ki beliau kem punya kelat ki nyahi. Kata dari kelas sesuatu ni, cuma lihat sih, nama bangila lihat sih lagi awareness, lihat sih lagi campaign, pakai punya kelat ini, lah Aisyah ki kubur sama lagi snow sama lagi ni. Lekim lihat kan hak pukut ni masih kin hapan sasu penlais lagi. Nama tak kacing mahalang percong berkat mengihap hiban penyak yang dah kembali bukan ketak kan bahan. Bila mana lekim penyak kalau ingin melaban proses kompos plan ingin hap shoot yang siapa kan ni kan landfill sebelum dumping site kan ni kan ketak ya kan Mariam. Tengkuar orang kelih pada berkini ki medical waste nomor ngatrai ni keempat dan lagi human tree ini ki medical waste. Ke biomedical waste tu pilih ini ngelap ni pilih pelang beliau tu plan tu tiburan ke sentral tiburan tinggi plastik mestem besar cuma itu kini biomedical waste bantik nampak ke hospital lagi Jakarta Sumar di Jakarta Sumar ikut ya klinik di nursing home bantik itu kita lah kejong ni banyak kerelang ni nampak kalau bian ni banyak kerelang untuk pemik ni yang sam itu kita ke hospital ke untuk lift kadang ke shredder ke bangi penyanyi itu itri itu ngelar pas rumah kini por ke lalet ba kadang kanyang persang manwano da kuwi pergi landfill site teh hadu mentangi kuat mentep kumno fokus kena kajing wat riu na kalian komunis yang itu nama bakaran ke komiti ke belah konstituen ke sarkar tiki dan dia itu komiti ke sarkar itu yang ya cakaman kita kajing itu di halo Jakarta yang 48 komen ini ba kamle kan level juga selong sebut ba buat cakap itu ke level juga sarkar kawan yang sejuk ni, merba, kamu orang mana am, datang isu tiap patah ni, datang ham isu tiap patah kamu ni, di pinampai hidup kemarin nak jing tem, kelak lalu, am, mulai datang ibut, kita kendor dengan solusi macam tu, seperti kelak hidup ni, itri ni pemerintah, proses ni pemerintah, tak sih kadang air kecil sekali seperti Islam. Islam sio na kumno na tarai piburan field pen kan tep saya Pi kumbakalong kumbakaw ipigan ng martil sa atap lupa. Yam atau tentang ke jikshakri kumbakala ngah ni kalau lesu bante kalau stama si proses. Stama proses meng recycle tunyot kan. tom piang Kalau sebut kan tu kadang orang trial run. Kalau keempat dia ke second trial run kila le sisi trial run ke keempat dan kita kerja suhun wala kalau abiang kena ru keempat dan kerja suhun sedang bun kiki kam bagi dah hab le kalian di nok petre kontraktor tinggal apa thai ki bikin le di kidang le ta tinggal try katur si tahu sudah ingin seperti ini sih katanya kata dia jang solid waste justru nah kalian kesang samalam maulai ketika dia senam lah kalau proaktif aban orang yang kesepakatan warna akiwai ki jaka landfill beri marten. Dari long punya sok lihat haduk mata kan kam kolong kum dong. Hoi, habidi bukan ni ke bentang, lagi kumang kita bentang ni ke bentang seni, kita ni ke site inspection, ni sukban kita lang nak kalian jom MLA, MDC nak kita dalam senam, nata nak kalian semua belum. De pak ngimla kam dero saya ka Shalom municipal board, kiba long kikir teker jom ni ke marten hangi. Pi ke jinglong serius ke jom ni hatu por kalau nama tangga ni ke jinglong jom ni ke kamartan hi ni pi hadu mentahi kelak long sacerita la hapok kuno prapsan teligis nam kelak syakri ya ke selong seti hi broway te ke pras jom ni nadu to por hi kelong pak government ke di bensin thia bahkan yo la ke jong kalan fil sakaway nama prapsan teligis nam kelak sutu hi ke area ngani tu pi ke ni ke jing he jom ke ni ke area lembak lawa kadang kembak khap aka hapok jom prapsan sinam kelak la syakri tekan utami ke government la ka la ban simkhia susu bahkan dia la jong landfill sedaki weipa itu pi hagis nam ti puat pengiwan ban khang talai gini ngisiam yang jing bombiang ke kom terkam ni bat ka ba kham kongsan e kalau mengipras ke government bahkan dia la jong landfill sa weipan ke government kala simkhia hi nak kalian selong municipal board melum melakat bagi dang la ban mau ni kadang kila yo ke jaka si sari boy kerdam si ma ba hai ko kila yo kemba aspa ka komitmen ke jing opus nak kalian juga jadi kenhur fair ke stakeholder setia. De hadir untuk government ke feel ya ketuga jengnya identiti ke jomti
Tementah pak kat kum kejing bodian jengin nak por sapor dia kasi isu martan hingi kam hadu up to date lu le ihi mentah MLA dan lang MDC dan lang hadu tu por kita biwe dan lang ni kam ya kan ni isu martan bilang serius mar kejing sma jangka martan kembala tak biakran meneh kita bi pentah per hari kat kepala hi nak kalian office nak kalian selong sepon la ile kepala hi men penbah ya kejing terekam tu ni kenang bakal lo sapan ya ka ek baki kita nak kalian ka office kita mu ba akin shift shaway ya kan ka martet dan kumba kalau mentahi nak kalian ka government kadang kecik temu baki lihat district wise de mulu malangi semua bakal ada ngi lembaga media nama kadang kajing budian tu hagi di benai madam dekat government kalau serius sekali ini baga lah hapo ke media kadang kajing temu baki berpensim jakasi te sepo nong hali dia kata ketika kita ketemu dengan sarkar, keturu ketika kembali menunui mak cispa akar tamne tenang tang kita hi ke area. Kalau dah gila kalau dah government kalau saya punya cispa akar kemud tadi ke kalau lifetime ke jing sekri jing ini ke ya kan ke jing beratnya jing pak ba nong song ke distrik hi bro oi bakas long seti. Dia kan kam kaya ini mentah tengi iba bakal ke jing persak untuk ni sokya kan. Jadi besok tua menhakan ini hakini kiberai lah dia ngi iba kita ngi kedun ki balik persak hau minister ban ong ba ka marten ke dibene sah pok mulai ini chui bi ke marten pok mulai ka long saturated tikitu ki beri makin pasung tu bahai ke tulun dengan ka kam na kitu ki kendun ki bang pasung tu bahai ke tulun dengan ka kam hang ni ki ong ba ka dibene pok mulai habala da chakri habdu praksan peli ki senam hadu menta up to date tiki ong kadang dibene hana dang diben penbahas susu penbahas kan dapat kan ni pisu tu hin dalak kadang silak kadang lak sebut dengan ni ba kata kada gui gede pasung tu tengah itu mula begitu higi beliau kiba persa ya katu hiju higi beliau ngi iba kidan office hapong la kini besutu kan jadi jeng jeng kina mula tengi te bagi di ngilade ki stakeholder ki balam ndu terai hapo senong patang ni sutu kai jeng juga jeng ke marten tegi di besutu kini ben mit mat sakman ben ai jadi lam ngi ben i ki jeng kam hang di hapo marten taka government hi hapo di bakalan fil kalau long serius tengi ngi scam ba tak jeng pen bahas susu jadi kon terkam hang ni ngai kanum dak su hi ke jeng lockdown ngidan ga hakani kesini pemerintah ngidan ke kendo hang ni mani ai jemut mani mir jemut manang pen bahas susu kenang bagi beliau ki badai sekwi ki jaka ki baga sarkar ka temu ban ra ya kene kemarten ki di bani nuksan ni kan mentah kalau mentah ke development kelada di sana do ka tu por bangi khang tala te kini di development ke ba ngi i baka nagal yang selong municipal board nagal ka sarkar filang serius bat habidi ban yo jaka ru ka sarkar kelas ngap hi kecing ya kecing dewa jumi kina mulai kini kecing telun jadi kam ke bangi pentulun hadu kini ke por pemerintah ngidan kecing relang nama kadang ke khap ke ba ngihapan ai kadang pak khap ke ba bangi i baka kam ka telun habagi ngap kecing dewa ka jumi ngihap hi ban ai kecing terlang ngihap bangi i bru ya kecing kam ban ngihap ru ban ai jemut tengi sotu nak bagi stakeholder apa mulai mentah lengkap bagi dokumen ngikulo ban ai kecing relang nang pentaban perbahas susu ya kene ke marten kini ketika ajik temu jengi pemerintah sini nama kadali ketika market site monitoring committee ke bentuk ya kini ki stakeholder per jang sudah mulai bat ka pilih bersutu ki brio ki habaki ki persa marten ki habaki kwa bantip ki sisa wan marten pdi ka infrastruktur ke ba tulun ke kau ni kata hi ketika ajik temu jengi kena kajing pen kenre ya kemarten kam desu ko bana sistem bersemblah kam kelahir lah sistem trai ya nadu ke por bangiwan man telah ni bangi sem kijing duna bat kam tan na bata kata kijing dan kam ban yo no kalaya hi kam ta kem ba license ni tamo ipi kata pe kadang kijing persapan nang ni nang tai hatu nak bantong ba nak leng kam sim berki proaktif step seban penyo jaka nomor pi ong la hap transnem ke jaka kalau security dan security la mana musta kam sim proaktif step ka gede ban shift ya kata ka kam jaka government nginam la manong hari maki kidi ke board ba klik do kidi ban sim kya maki kai namar lagi solong concern sisa na mataka district na mataka jalan na mataka jenokam jo pai ba kidi ban kham yu ro khendian ada kam ban le ada kun bentaru ko ban pensutu pai ba kidi ban nya sakman kenang bagi pai ba kendum long daud ya kini ke scientific method repair infrastructure repair kade ba nagaliang ka sarkar kidi ban betulun kini ta kenang bagi beri kendum long daud ni iba ketu ka ainuk sai pi ko nong hali ki ong ba ni i po media ki ong ba ka jakli ajak klat kan tu sepo wa han ringi ngadon hang ne kadang kini wa miam ni kabi bukan tu pi hang ti hapo lat umsa ki tong dok han ni nopo website nang ni takam tan ke cikta dengan namar ngamnget ban ong panagalian ka sarkar lada kasim jing ke kli adu bata ki long serius adu bata lada ki lam pen bahasa sai ka kam dan kun jik ya ngai lada ki sham
bakadan kecil feel ni angai sekarang ba hakita kita kaban kecil thamai kita kampan bahasa suku makili ang ni mata kata hi bangi i mata ka Itulah penong buat kita persiapan membentap ke penting kok tempan yang buat baju isnong gitu. ai me kata ngam tip in penting pak kam ju ha Kenapa penong nomor buat kat kum keting kum ki om buat kiwa ki om gila banyak clear. Lah bes penting juga nomor buat cok musab kinang yang tung dok hai. Bila si kadang kecil lambat rajung nur kata lihat si lawan penting dah kata kelepi. Ring ngam ngai kai balaga nak kalian juga office ada kilet nak public hearing. Kin ada ga jemput saya ke peka. Kin peni kau ke ba Hong Kong sana halor kena kalau makin peni sana nang mi. Dah ke bakla pen lihat kampan hasu e kan ngai num tan num juga katian. Ngai kata hi